fitia ni asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for mema obibia akwaba de batuma GH ayamunya ba musun for Mexico and I'm the trending news eba besumo eye chairman general Kwame Sefa kan aye nanim ni so no de eba kokoro program e wo Peace FM so a wadi training wo wiase afane ni na ana saying them one eye lawyer Sami Jemfi intem sakasaka yo bi ebesi ye e was that time na program kokoro koso na ekoba say Sami lawyer Sami Jemfi kan sembi say eye Kwame Sefa kan program kokoro na ya waye no ne put any say or they fraud and afensu hwemu a hypocrisy nko an ekoso wo ho esan say eye Kwame Sefa kan dani da na che say ne o attack NDC administration utimi mu say indirectly no ne ye ne nyoma waye no ekotia NDC nanso enkoba say the same Kwame Sefa kan yi obetwitwi MPP for administration da nanso asedan na ni wo NDC for ho na enam sansensem we ya ebesin ko ya chese Ghana afo two public figure yi wo mudinte ne obebi ana beef abomunte e ma na sente video bi kura pie ye video no be hwemu asene ye lawyer Sami Jemfi nko an wo mu a all the time I saw no or a controversial person obi a complaining about lawyer Sami Jemfi na enu echi no science and talanta we ya eba presenter yi Kwame Sefa kan any lawyer Sami Jemfi ntem chese ma Ghana adudo ni bebre susu say despite media group no asene oni Kwame Sefa kan support MPP aban no na enu krama lawyer Sami Jemfi etrete media despite media group say onu kra sa kokoro ko show na koso no enya adi a woni ni team ebeba so na enu echire na despite media apologize yomu de letter ko fefa anka chese anka bibia be so bi na bibia koso na enu mpo no ankosi wa ba se excellence nana ado ekufu ado de ne ho ebeji mu suspend Sami Jemfi every program our year wo UTV our program needing moment of truth or suspended free so or suspended that program say ne be ya enkoso biem na enu ni nemu na akoba say Ghana for akọ sporty pictures bi a mun share screen so call viral Kwame Sefa kan ejine mu a all campaign for Nana Ado ewo Ashanti region na enu na Ghana for bebre chiro mo adwen se omo nye surprise crab baku mpo na mo ne course na nsentem ta emra na kokoro show ne course no na ebedu echire Sami Jemfi dini na bebia na ni na yenenim se lawyer Sami Jemfi a oye communication director for NDC na ekoba se ni din se bebre complain no enyo mo wan se Kwame Sefa kan akopie wona na do campaigns we there ne stand and kasa na wa confirming na doubt Ghana for bebre dream se wono no or standing for Nana Ado wa confirming that doubt their mom say se siase na mo hwehwe bebi a migina bia wa na mo hu me no na no na Ghana for ni bebre bu ofu se da bi emra so say Ghana ampani for be bibi say na be ya celebrities a omoye no no Ghana ha especially journalists for womu fa womu NG politics mu so mu da mu be di mu krampa womu ba pete mu be declare on stand if you so mu jiti say sa ne ya no promote Ghana and promote Ghana na afenso e di sakasaka ye
esi wo Ghana na ebusuafo na etiefo mo hwe ensem we mu say obi a won right say o belonging to a party na dani that before be support any party na che say bia woni mu njuma party no aye ana say woni mu modern boy party no ebo na ekoba ni sa na so celebrate crowd ana so journalist na wo say me she party we omo ya agent say me support ana say me declare na dodo na hu omo punto ni omo modern boy omo boy aye bone ana say mo obi bebre eti support say say journalists for ana say actresses any actors declare omo belonging parties mo ana na mama yen show ekoba ne sa na yenye hypocrite ana say hypocrite life that ye show ana say chimunya chon life and na ye show ana ebusuafo say ne tie bia obi a wona dwen kire na obi a wo right say ono so be exercise na dwen kire ene say na dwen a wo dwen fa ye party ana eku a omo bom ho moden ho na etiefo ne ahwefo mo hwe say na esi ko no say ne abepie mo say dodo na susu say ye Kwame Sefa kan o belonging to MPP no ana say ni Kwame Sefa kan so no so say si a wakọ PM wo MPP for campaign ase ama bebre a confirm bebre doubt no eno so say na sitie bia wadwe kire wo behia adwe kire bia wo na da to your comment section wo de amai na won subscribe bia ba wo ma na subscribe say na adani da dwumedie bia de betu mo won so won sa ebeka bi no wetumi a kire wadwe na wo like na wo share de maye muni aba Mexico and I made day in Kitamu ebesumwi one was one I say Mama Juliet Ventures a kitchen equipment not delivered and a loan master my loan within 24 hours near yana say my number that say wo befa aha and me mama me kwai na me demo esi das na ye besan Asia makam me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni hwe too much G8 too much G8 mo ye too much na me so me ye am fire too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na